Sirikal kaunti ma Trans Nzoia ochako twak gi jokanyo e gwandruok madhi nyime e kar kelo winjruok ewi lope e kaunti no bang' kwan joma tho kod mayudo hinyruok kotenore gi lwenje mag lope medore. Kanoloso e kinde manolimo puodho ma Mbarakwana, gavana ma Trans Nzoia George Natembeya nowacho ni gwandruok madhi nyime e gwenge ma Endebess ewi lo dwaro ni mondo chopi e giko mare kaluwore ni jodak makono koro ni kod luoro mar arita. Natembeya nopuoyo wuon lo ma Itek Isaac Munene kuom makore gi sirikal mar kaunti ma tieko ywaruok ewi lo maromo eka 700 bang' yie miyo jodak makono eka 100. Kila siku kumekuwa kumeandikwa around 60 youth. Hapa Endebess sub-county, Your Excellence, kuna so many similar cases ambazo ziko very emotive. Na ni ombi letu kwamba wale watu wengine ambao wako na cases za shamba waige mfano wa hii the Kimbuis family. Ili watu ruhusu sisi tuje tuingilie kati, tuwe na mazungumzo, kuwe na solution ambayo ni ya amani. Solution ambayo pande zote mbili zinazozozana zinatoka hapo zikiwa zimepata haki zao. Ni ile sheria ambayo ilikuwa kwamba wakati mzungu alizenda, badala watu kurudi kwa mashamba yao kisemekana kama kuna pesa nunua. Wangapi walikuwa na pesa? So wale wachache walikuwa na pesa wakanunua, wale wengi maskini kufanya nini? Ukipata watu ambao kama sio huyu Munene wenye wako na roho mzuri kama huyu, utapata watu wote wako wapi? Kwa barabara. Ndipo mnaona wengine leo tunaongea hivi, kazi yao kutafuta GSU, kutafuta polisi kuja kuua watoto ya watu.